Naš klub postoji od 2002. godine. Mi se prije svega bavimo razvojem hokeja, odnosno naš fokus je na radu sa mladima, sa djecom od 4 do 16-17 godina. Trenutno se nalazimo na našem klizalištu, na otvorenoj pisti pored Zetre. Vidite, pristupujemo treningu najmlađe kategorije do 8 godina. Kao i svi drugi klubovi, mi imamo osnovni prihod, nam je prihod od članarina, drugo nađemo društveno odgovorne kompanije koje se odluče da nas sponzoršu, odnosno da doniraju novac koji se naravno ulaže u razvoj ovog sporta. Također javni pozivi, što kantonalni, što federalni, mi apliciramo na te javne pozive i očekujemo da dobijemo ta neka sredstva i da ta sredstva ponovo uložimo u razvoj mlađih kategorija u hokeju. U našem klubu ima preko 150 klinaca i svaki dan dolaze novi klinici. Svaki dan su roditelji, novi roditelj dolazi, postavljaju upite kako da učlane dijete na hokej, kad mogu da probaju hokej i što je jako bitno, veliki dio tih upita su djevojčice. Djevojčice su podjednako zainteresovane za hokej kao i dječaci, a mislim da je negdje oko 600 ili 700 ukupno djece trenutno uključeno u hokej. Trenutno otvoren poziv za upis u školu klizanja u hokejaškom klubu Vukovi, nakon koje sva djeca koja su zainteresovana mogu prići u našu školu hokeja, gdje rade sa njima treneri sa međunarodnim licencama koji će im pružiti jako veliku zabavu. U klubu trenutno imamo 8 trenera koji radi sa različitim kategorijama, svi treneri su sa međunarodnim licencama, imamo i 2 strana trenera, jedan je iz Kanade, jedan iz Rusije. Hokej još uvijek, kao što znate, u povojima kod nas i moram istaći da Hokejaški savez radi veoma dobar posao što se tiče razvoja hokeja i promocije, podržavaju sve vidove razvoja hokeja, počevši od škola klizanja, škola hokeja, on to kako finansijski, tako administrativno, i stoji stvarno u sve klubove maksimalno moguće. U Sarajevu egzistiraju 2 kluba, jedan je Hokejaški klub Vukovi iz kojeg ja dolazim i u stvari 3, izvinjavam se, postoji još Hokejaški klub Medvjedi i jedini ženski klub u državi koji zove Hokejaški klub Lavice. U sva 3 kluba savez stoji podjednako i stvarno podržava maksimalno sve u sklopu svojih mogućnosti. Što se tiče dalje aktivnost saveza, savez radi najviše na međunarodnom razvoju, to je sva reprezentacija i mi trenutno prvi put ikad od kako postoji Hokejaški savez Bosne i Hercegovine imamo 4 reprezentacije koje se spremaju za međunarodne nastupe, a to su reprezentacija do 18 godina, do 20 godina, seniorska reprezentacija i ženska reprezentacija. Mi svake godine tražimo, igramo neka takmičenja za ove godine sve naše ekipe učestvuju u Srbijanskoj ligi, u stvari u ligi Hokejaškog saveza Srbije. Tamo igramo protiv ekipa Crvena Zvezda, Partizan, Novi Sad, Vojvodina. I baš trenutno nam je jedna ekipa u Novom Sadu koja sutra i prekosutra ima utakmice protiv NS Starsa i Vojvodine.